Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agsibog ka kadagiti mula ta anak natin kwaraw. Sa dino ti papanan yung amin ayang kail. Iji munisipyo. Ay, adami ting may kada apo mayaw. Manay, kanayon laki din ti meeting niyo. Ay, ugali na ata may saak nga ron na kapitan. May sakto manan dito yung garden ta. Ay na, diyak kaya tinareklamo akadwa. Hanggang... Ay, si Bugam, hindi nyo po fertilizer. Ha? Sa kamay? Kagawad, pakunik man iti wifi mo. Alawon, makamukan dita nga ag-connect. Kan umutak man iti soft drink kan tinapay, tagmerindak man. Anya? Ilis tayo pa lang kanyang kalinting Ay katuan Agmerindak man, kabayatan ti pa nag-Facebook ka. Nasa papaymot. Kunak no agsibog kayo ita nga aldaw iti mula yu anak natag. Masadutak. Uray tawan mo't lang niyang kalinting. Intun madamdama, nagpaili aktaw. Mapagkagistambay ija ilay. Uwan mo't kagawan. Ada meeting may, kaya ang mga numalumak ton nga gawin. Anya? Ay, inakto pa'y alaan ti order may kanikwaraw. Nga anya? Anya pa'y ngay, no di ti similyaan natin nga imulami. Kunak man nunalpas kayon anagmula inteng. Kurang nga rod. Masapol mi pa iti sangaribaw, apo. Ay, nalawa nga rod basit ti deyo pa'y namulaan no kasta. Una, iso gumatang akto pa iti similya. Ala nga rod, makaammo kalatan. Ay, papanaparay. Ay, agawid ako maparay. Babalay, di makilugan. Una, umay ka. Aglugan ka. Agyaman na paray. Nay, si Milya tinatnating na ita. Uwan paray. Imulami ka ni Kwaraw. Naimbag ka pa'y paray. Tada ni Kwaro kadkadwang magmula. Una. Gundaway ko ita. Awa pa asawa na. Nagsapsapol kami mo, iti kadwami, iti bangkag may. Ang awan. Adan to paray. Mabalin ti tama, kagawad ko nang. Mabalin anya ko maaya ti damagam. Nakita mo ka day no si Mang Peten niyang kalinteng. Ay won, adamot. Ay, no kastang raw. Mapanak iti garden may itamot lang. Alawon. Ang mga numatiliwan ka nga awan ka ijay. Di mo ibagbagakin ni Uncle ko ajak nagtrabaho ita Ay salbag ka. Pagbali na nakpay nga ulbaw. Naimbagtada ka dito Kwaraw. Abay ka di Uncle. Ika man agibunang iti similya ta ada papanak. Ay, kanayon lagi din nakastan. Ano sa ba? Uray ta ada tumoy gunggunam. Ay, ada kayo magayam dito. Kwaraw, paray. Kaya't mo ti makitang dan paray. Ay, una paray. Anya ko mataramida nga Katulungan ni Kwaraw nga agibunang iti similya. Ay, kit una paray. Ay, no kastang raw. Ibaon ka ita, tatabadaw. Anya? Ala, inka nagibunag, kadagiti ipapabunag ni Uncle Kao. Ay, una yan da di Kwaraw. Imbes ko mga iso ti agibunag. Apay aya maray. Kasanaw, ibaon na ni Badong alaklakayan. Anya? Iso ang masurong ni Badong kini Kwaraw. Aganos at nakitang dan nga raw. Uray pa'y, no adda panunot na, tulungan na kumaa. Iso ana didigra ni Badong, saanin ang makitang dan pa'y kadakwada. Anya nga minter arabedan ni Kwarog ngay. Awang kanumal, agtugtugaw latan iti gardenda. Anya? Dalusan tamay, di bangkag ta. Tagmula tamamay. Umapal ka kada kapitan kan Kwaraw. Masapol nga agmula tamay, itinat na tayong tuyan. Anya? May mayat daytan, yung timapanta makitangdan. Ala, si kati makamaw. Ang pangalaan tangay iti similya. Ay kit gumatang ta Adu itan, tiaglaklakaw dita, tiagduduma similya.
Alang nga raw, si Kati makaamaw. Kapay akaslasan ang nasibsibugan dagiti mula. Ay, saan man ang gail? Nagsibuga ka nagmalmal medical man. Saan ka nga tanga agliblibaklaan? Agpaysuti bagbaga kang gail. Ay, kaipunag man dagiti abuno dito, ita, aggabyunak. Anya? Masapol nga agmula ta adagos. Ay, sige. Agibunag ang araw ng gail. Idiretso mo nga ikabil ka dagiti inaramid ta akama, uno plat. Tapno nalaka nga maihalo. Wanang gail. Ken ingkanto mo agluton iti kape, tag merienda tamay. Hey, wana. Apay dagiti lang mga opisina ay at agmirinda. Kumusta, Kapitan? Nalpasan ti mulayo itinatang. Ay, kamaod dyan na. Nalpas mimuten ka ni Kwaraw kagawan. Ay, nasaya at Tapno adan tumot maapit siyaw. Kumaa. Ngayon madamad-madlaw ko ka ni Kwaraw kay. Anya ngay dayta? Di nan samot sibsibugan dagiti mula may no awanak. Ay, pudno dayta, Kapitan. Sa bali ti papapanan na no awang ka. Anya? Nakuna na, dyak ka no ibagbaga. Dyak kayak ti agulbawd. Ay, sumulagaya ba? Ay, agyaman nak iti imbagam kagawad. Di mo ko maibagbaga asyak tinagibagakan ka, Kapitan. Di ka madanagan. Saan ko nga ibaga? Agpuno ka kanya, Kwaraw. Anya ko mati pudno kada kayo ang gail. Agtrabaho ka matla. Kabayatan kaawan ko. Wala. Saan? Sumbatan na. Nagtrabaho akmat Full time ti trabaho. Agululbot ka talaga. Anya? Insuro kaya akasta ti ramidan. Dakas yan. Di kayo mamati kanya. Di saan lang. Awang bibiyang kao. Bastos ka talaga. Loko-loko ka. Kahit mong samati sipat abasit. Ano ikaw? Ano ba yung masapol nga agsipat ka ngay? Agliblibak ka nga ron. Ay. Diyak palabsan ti pa ng sipat mo itimuking kawanggal. Anyat kahit mo asaway. Nas ka na sipat ag matamuging mau. Kagiddan ti pa ng sungbat ko iti saludsudyo akastay. Ay, agsardang kanday. Ay, karkarwak ti bang sipat ka. Agsango kayo nga uminom iti arak ken ni Kwarog. Ay, makapaawan ganas. Ket inton mabartag kayo. Aga pa kayo adwa. Ay, anya ngay dayta. Ay, masurunak nga raw ta bastos at talaga ken sa daw. Ay, Nadoktalak. Saan nga agtrabaho iti garden no awanak? anya? No adak agtrabaho. Isula ang ti kayat ko apang ken ko na. Lumaban pa yan. Ay, kasano ngayon dayta, Inteng? Saan kayo gayam nga kinaawatan? Amok la akas daytan nangala akon iti sa bali kadwak. Ay, kat ano sa mun takaan nakamatlaang ni Kwarog. Ay, nasaya tay may ka dito'y garden, Kwaraw. Mayak, ngumsanak nga agtrabahon. Naa. At dan sa bali apapanak. Isunti pagtrabahwak. No kasta, nagsapol kan iti sa bali pagtrabahom. Nakunayawn. Naa. Isu goodbye ka ta kayaw. Ay, goodbye met akan ka. Saan ka nakasapulan dito'y? Nasaysayat nga agtrabahwak langan iti sa balay. Ngam ti agtrabahwak dito'y garden yaw. Naa. Ay, loko dayta. Ay, pimanaw na talaga. Presenta ka silperyo ko matataba daw. Apay, pimanaw kan, iti ayan niyang kalmaw. Wain tataba daw. Saan kami ngaming agkaalaan? Anya? Damag ko ngamin nakayatyo ti agala iti kadwayaw. Ay, kit mo na. Si Kaitan, ti katulungan mi ditay. Agyaman ak tataba daw. Mangrugi ka nga ruday, nintun bigat. Arigla daw, tataba daw. At daotang kanyak ni Kwarog, Kapitan. Anya?
Inlista kiti batog tinagan mo. Tas si kakano matiag bayad. Ay, makapasuron da dya tao. Ay, ibagam tayo sutag bayad. Kaya no jak mo't imbabaon nga umutang. Anya? Ay, ibagam tao. Ta, ada sweldo nan tao kani pari ba daw? Sige, kapitan. Dua kayo pa lang, kanina na matuyang, nagtrabaho di tayo, kwaraw. Anya? Apay, sa dino ti papanan niyaw. Agawid ak pa lang Tanay, nasakit ti barukong ko. Aginanak pa lang. Ha? Agawaan nyo tayong trabaho dito yung bangkag ko Ay, sige, tataba daw. Noon niya ti saan nakabailan ni Nana Matuyang nga ramidain. Sika, ti mga ramay, duwain. Unain, ramida ti imbagayaw. Sayahat, kwaraw. Ay, nabanluga, kwaraw. Ha? Iso nga inayabang ka. Tao may musublatan nga awitin na itawi. Nagdagsin mo't launayin da ito inawit yaw, tataba daw. Kabailam na ita. Si Kapay, ama ko na asinggay. Kwaraw! Kwaraw! Aw, apay na na to yan. Ayo may kaman dito, bay! Umay mo aramidan day tao! Ay, yan nga matay. Diyak pa'y nalpas ti paparami diyo, tataba daw. Nagdamot ti paparami doon ni Nana to yan. Kwarog, agbayad ka ni iti utang mo, no inala mo titangdan mo. Anya tangdan. Pimanaw ako ni Jayan da tataba daw. Anya? Makapasurun mo't ngamin ti aramid da. Ha? Amin na maaramid da trabaho ijay. Kwarog, kung nadamay. Ay, kung naklakit din ano nasaya at ka iti nagalisam. Ay, diyak pa'y nalpas ti paparamid ti maysa. At damot pa aramid jay maysa. Ay, anyan? Surun ka. Ti uray di tanan. Nukas tantumat lang. Kaasimat ni Kwarog, Inteng. Awanen ti pagtrabahuan na. Ay, gungguna na Gusto matap no mapadasan natin ang trabaho iti sa balay. Anya nga tano ibagamkan kwa na nga agsublikan ka. Anya? Pimanaw matan ijayan damari tuyang kan pari badong. Eh, no malagip na ti agsublay, di awatag. No saan di saan. Awan ngamin kadwa ta ang mga sikaso kadagiti mula ta. Day talang No, til muna na ti friend na, di agsublay. Wen Inteng, ay kasapulan ta ti kadwa ta. Nang runa kat kanayon ti meeting yo. Pakawanan na kumanggal. Kwaraw. Itala nga mamiris po ti bidot ka. Nasaya ta na amiris mo ti bidot mo. Mananggal. Iso pakawanan na kuma. Anya pa'y ngay, no di kasta. Ay, agyaman na kanggal. Ikaray, jak to nagsadsad out. Nasaya at no kasta kwaraw. Kaya anya nga ita. Kaya't ko ti agsubli ka da kayaw. No kaya't dakpay. Una, agsubli ka lata. Ituloy mo, agtrabaho dito garden ta. Ay, agyaman na kanggal. Ikaray, say-sayatag to ti agtrabaho. Kantong palak amin nabilin niya, wanggal. Malawin. Kasta, ti kaya ka akadwa. Ay na, Kwarog! Awan tinalaka at trabaho. Agan-anos ka kumalang. Tatinanos, nasaya at timagimulan na. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesha Tumlid. Ken iti direksyon Fuji Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain.
ni Kapitan Enteng. Ay, kaadwak ti pumada ti buok ko. Ura jak agdigdigos kat mayat lang ta. Enteng. Anya ti ulukam di ta nga agmay-may sa. Bagay ko matla ti bis nga ikaw banang. Ay, husto daytan. Na, Amangan numaladaw ka iti meeting yo. ay nayunak pa ti pumadak. Tapno nabanglaw. Na, apay, baro ka pala ang aya, Enteng. Na, Feeling mo, baro ka pala ang? Ay, ay kwa. sungbatan nak, Enteng. Ay, natural iti may sa kapitan na. Masapula na banglaw. Maduktalak lang nga na babae. Agalwad ka kanya. Nay, nimot Kapitan dayta nakaigpil iti brown in bilang. Wan, isaw maray. Madlaw anabalkot iti pumada ti buhok na. Agturong mo di ta abagatan maray. Mapan siguro iti balay ni Kwarog at agpaitulod iti tricycle. Na, uray la dumanon dito'y tirsinam ti ayam mo ti pumada na. Basta ni Kapitan, nabuslon iti pumada. Aya, mayat siguro Mabibiit ang malako dagiti lakom dito'y apumada maray. Ay wun Ti madilaeng kin ni Kapitan, saan sa mga digdigaws? Ay naku namon. Anya nga tano ibagam ken kwa na. Ay pakpakawan, sikan ati mangibagano kayat mang. Nasayat adakan kwaraw. Nasayat mo tayo may kadito'y balay kawangkal. Ay itulod nak mampay ijay ili. Ay katuna na. Ay masapol ngamin makasaretak ni Apo Mayaw. Sige, umay kayo nga rudan, tayo tulod kayaw. Di ka nagsukat iti badom. Di ka nagsapsapatos. Masapol pa aya. Numuna, tanay, bangking pa'y mo dahi suot mo at sinilas mo. Importantay, at mausar ka. Wen, dahi ti importante. Intakit din. Nasaya at nakita ka dito, Kwarog. Apay, tataba daw. Itulod na ko maiji balay. Ha? Ay, sana mabalain. Ha? Api asan na mabalay? Urayat ngamin niyang kalintay. Tayo so tibilin na kanya. Mabayag sapay mo ni Uncle Mau. Ha? Mabalin siguro ngay tulod na pay. Sa munto subyan. Anya? Di iso pay mapasadaam. Ngamti agur uray ka. Ay, alaman nga raw, tataba daw. Apay nga awan na dito ni Kwarog. Nay, si kamot gayam dayta, Kapitan. Wen maray. Sapsapulat ni Kwarog. Awan! Uray siya, sapsapulak mo ni Badong. Ngumjak mo tin makita. Ay kakuyog tangaro din. Sa dinaw ti papananta, Kapitan. Ay, intapay mo agmerienda biik di ta restaurant. Ay, kituan kayak kau. Nang runa no ilibre na, Kapitan. Don't worry. Siya ti makaamaw. Ay, agyaman na, Kapitan. Sa dino ti ayan ni Enteng, Kwarog. Ay, agdapay lang ijay ilian tay. Anya, Mapan ko pa'y lang sukunan. no kasta nga rod, umayak. Ha? Dwata amapan mang sukon kanya Uncle Mau. Sige, da kayo ti makamawan tay. Aguray tapay dito yan tay. Ito gawyo pa'y lang di taon nagtitricycle ka. Sige, iridap ko pa'y nga rod dito unag ti tricycle mo. Ay, isuda mo ti sumunga tay. Ha? Ay, Kapitan, buto yun day tabangkaw. Adun sa agamang tilinaon na. Ay, nagsaya at kumangay, lukas na, Kapitan. Sa dino tinagdapuan nyo adwakan ni Marituyang, Enteng? Badang? Ha? Nay, adda ka magayam dito, Maribanang. Wait. Sa dino tinangipanan kan Enteng? Na, Ah, ay sa baliman nga tanday, tabanang. ha, napan kami laeng nagkapi di ta restaurant, Maray. Puno day ta. Inawis ka, tawan ni Kwarog akadwa.
Anay, ha? Apay nga agbalunat ka ngay. Anay ko. Apay asika apay tinangawit iti bag ni Marituyag. Para iti dadya lang balunatan na. Ha? Apay dakas nga agbalinak nasayat ka dagiti babae apadam. Gapo tamay saka a kapitan? Agpapansin ka meten? Sumardeng ka man. Agaw ka kitinta mga aldawtan. Di mo yaw awan ti saritaan. Mabisinak. Mas daawak lang amin. Takan na yun ti panagpusturam. Naa. Nagpuskol pa iti po, madam. Kadarumwar ka dito balay. Anya kumangay. Ugali na ata, kapitanak nga ron. Lukas na, madlaw mo, wakas lagi mo ni Maribanag. Ha? Likli ka mo, ti makikuyaw, kumparinteng. Delikado ka, no pagimunan nakakidin ni Maribanag. Anya? May samo iti parinteng. Akong di postura, di nga uray no saan mo, agdigdigas. Badaong. Pudno may. Dito lang napigsa nga, yamom, ti pumada na ti mangangaw. Si kabot pare, di ka unay ang postura. Ano di ka agimon ni Maribanag? Naa. Kasano adi agimaw. Nagtaraki ak nga ron. Ha? Pare, nataraki to'y numusa na ya. Ay, amin tayo mo ta pare. Nataraki tayo amin. Di mo aminan nga ada natartaraki? Ay, agsardeng ka man pare. Seryoso ka magisarsarita. Madino serious ka. Ipanda ka iti ospital. Anye! Ay naintay. Atiw mo pa iti may sa abaro no agaruat ka. Apay manin aya. Ninto pa'y kwarog amay sa abaro kat saan akasta. Ay dinak idilig ka ni kwaraw. No agpantalon. Kita ma, kaslamatin nag no isuot na ti pantalon na. Rumrumwar pa iti patong na. Yay. Ay, agore ka. Isumutin ti sumugat ni kwaraw. Nangagnan sa muti bagak. Angkay! Ay, ekwa! Ay, ada kamot gaya mo, kwarog! Ay, Matagtaganan ni kwarog amang ururay kan ka, intay. Malangarod. Inkamin. Dagwa ababalasan nga agorder iti Canada. Nagpipintas na mo ito nanggang. Sus. Siputan tanuan niya ti orderan da. May sa buo a fried chicken. Kanday ka may sa adakkel abuti anang nisip a mainom ti order ni. Ha? Madam. Ay, sus. Nagimasay. Tinasayat kat umasidag da iti counter. Miss! May saman buo fried chicken? Agorder ka mo tayo itinangisi ta mainom. Siyempre, mada. Urayam ti order ta. Mangkita ak iti dakdakil pa'y abuti anang isit. Iso ti orderan ta. Ay, dadamsugak iti puro fried chicken. Ay, hindi kayo matgamin nag-order iti na pa. Rugyan taki din nga inuman ti nangisit nga order ta. Sigurado kayo kadimot lang. Akaparihas dahi nga mainom ti in-order dagiti naglalapsa ta babalasang. Wen, dakdakil pa iti nalak Aya, sige man nga raw. Makain inuma kaon. Una, karga ak ti baso. Saan mo unay Ana? Adun sa mo ti kabil mao. Dagitinto pa'y babay. Kita man Ay, Inibos dansan. Intos damit tayo. Sus. Sabi nga yung nagsakit mo ito marokong wanggal. Ay, urasyak. Yan niya klase ang mainom na itaw. Naapgad may. Uwin nga ron. Ay. Man, itaag mo na nalaing. Ay, salbag kanggal. Ha? Suisusmut gayam na itaw. Susus. Ay, Di mo ipatlaw Ah. Uminom kalatan. anya. Nakababayin ka dagiti makakita ka data. Dayta ti maalalam, intay. Nagkamali aklang iti ginatang ko ang mainom. Mahilig kan tumat iti babae. Naa. Sobra ka mo. Saan kit din? Kaslawan asawam.
Anya? Awan lakat makakita ka iti babae kat sursuro temon. Ay huston, nagalas ti pa nagisaw-sawag mo. Kat agbay sumat ti bagbaga ka. Ay, balunutin kansa. Ignorante kidi aday niya parinteng. Mas daawak mo ta. Suy ko naman. Takalabote ti soy sauce. Iso ka na tintudo na. Anya? Di iso may tinted ti waitress. Ay, una yan ni Kapitan. Kasla saan a Kapitan? Dahita ti maganam na ti agtutulan no maminsan to yan. Gapula ang tanang isit ti kolor na di soy sauce. Ipagarup na no iso ti soft drinks dagiti babalasang. Irigat na at dati nakadlaw kadakwada. Mangibabay na kapitan. Jack ilibak. Masaksak tanak iti kantsaw da kanya. Anya? Anya akan jauh da, Uncle. May papan iti suisus. Suron kun. Kasano nga taan na amuan dati may papaniti dayta? Yaka mo. Mamati nga da nakadlaw kadata idi. Yun lang. Uran ni Banang amo na. Ibaga na mahilig akpay kanu iti chicks. Ay. Madinti pangipagpagarupan kanyak ni Antem. Tinasayat. Tulod kayo ni Jebalayaw, Uncle. Ay, no. Kahit ko pa iti aginom iti arak. Ang mamang ano sa pulan na kayo ni Antibanang. Oh, lumay dita. Ibagam nga wanak ta aglemengak man. Uncle, aglamang kan dito isirok ti lamisaan. At daytan ni Antay. Adda ka din inteng ditayan mo. Ay, ako ay awan, Antay. Di kayon aglibak. Ah. Ay salbag ka inteng. Umay ka tagawitan. Ay, awan ni Uncle dito. Kadwam. Parwaram. Awan nga raw. Di ka makapaglibak kanya, kwarog. Maangot ko ti pumada na. Adda ditoy. Just kita ito, pumada. Kung nagtumot nga mintin ka, kwarog. Kuha. Adda ditoy ngaglamlamag. Agawid tan inteng. Rabiain, di mo urayon ti balunat ko. Uray balunatin no kayat mo. Nga, Di naktumot lang ay-ayatan kas asawa. anya. Itatasaan ka, anabartag. Adday bagakken ka. Anya nga dayta. Ay, kidawag ti pamakawan mo, inteng. Oh, Ikarik, agbalbali wakon. sige pakawanin ka. Basta tong palim ti karim. Ay na, agyaman ak no kasta inteng. Wen, tong palak ti ingkariken ka. Ay, nasayaat. Nang runa ket awan kinapod no ti atap mau. Saan ka nasayaat ti agim imun iti angin. Makadadael iti panunot dayta. Ay nanabanang. Saan agaputan na postura ni Kapitan? Kat atapon yumutan nga damali nga aramid na. Ala, nasayat ma, tanaorno syumat lang ti amin. Tapno saan amadadaal ti relasyon nyo, kas agasawa. Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects
Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umay kayaw, marikwanang, maribanang. Sige, Marituyang. Irugi tayong ti agay ayam iti bingo kukumaray. Mudto'y ti bingo card, tagpiliak iti card ko, maray. Adto'y Maribanang. Agpili ka nga raw, no anya ti swerte dita. Adayamot kasta. No siya, kumporme lakta ditan. Aw, at da kay man dito yan. Ay, kwaraw. Di kay lamabain mat ngagsusugal dito itangal daw ti Domingaw. Kwarog, pangaasim di mo ibagbagakan ni Uncle Mau. Apay nga itakala nga simbang paituyan. Ay, badaw. Nagsusugal kayo man ay ngagkukumaray. Sana sugal. Nagayayam kami lang iti bingo. Ay uray kunayo ngay ayam. Tapos pustaan nyo, Mike. Punaw, adda pustaan mi ngagkukumaray. Ang piso-piso lang mo. Urayan niya pa'y ti sasawan. Sugal lat taday ta. Kunayo mapang kayo makimisa iti simbahan. Ngam kalpasan ti misa, mapan kayo mo tinagsusugal iti tersina ni kagawan. Di ka kumunkontran ba daw? Nakakaiso na pagliwliwaan mi lang dayta. Adalanot ti kamuti iti barangay hall, nagadaw. Aya, No, kayat mo mga laka iti imulam. katuna. Naimas ti bagas na dayjay a variety ti kamutay. Ay, mayat nga rod Nukas na, inak nga rod agala. Ay, una. Tapno mapaadu tayo mo't dito'y dagita akamutay. Nangina ti kamuti ita, kunayon sa. Una. Nangingina pa nga may sakilo a bagas. Ay, pudno tayo tangkail. Isu nga agmulak mamat iti kamutay. Kay kunakon, Kwarog, di mo ibagbagakan ni Inting tinakitam a panagsugsugal mi ngagkukumaray. Ay, usanan tay. Umayak lang agala iti lanot ti kamutay. Ay, intan iti barangay hall. Nay, apay Inteng? Ay, mangalan ni Kwarog iti kamuti nga imula na. Anya? Mga no kayat mo mati agmula ba nang ibagam laang. Ay, masadutak, Inteng. Awan oras ko para itidayta. No kasta nga ron. Itid kulangan ka ni Pare Badong. Awanay, tibagas ta, tuyan. Gumatang kay tibagas, intun madamdama. Anya, kano awanan kwartata ita? Anya, awanin ti ornong ta, kwarta. Awan ko na lang arudan, naibusan. Insugal mo ti kwarta? Sukatakto no mga bakak manen iti binggaw. Anya! Umayak man umutang iti bagasyo, pare. Bagas ko na. Wan, pare. Insugal ngamin ni Tuyang ko ti paggatang may. Sa dino tinakisugalan ni Marituyang. Ino agsusugal na ngagkukumaray, pare. Anyat kahit mo asawan, pare? Ni Tuyang, ni Marikwanang, ken Maribanang, taluda ngagsusugal. Ha? Sa dinaw? Ijay tersina ni kagawad, pare. Ay? Iswa, pabuludan na ko na, pare. Sige. Ikang ka, iti kagudwat ka man. Ay na, agyaman nak, pare, Ay, kasaritak to man ni Kwarog maipapan iti dayta. Hey, saan ang maiparbang dayta nga aramidin da? Swerte ka na panimutang abadong. Agyaman ka. Ta nagpautang ni pare Inting iti bagas da. Un nga raw, ay adda pa'y lanot ti kamuti dita. Wine, libre ka no dayta. Iso na nga lang matin ay iti mula. Agit itadagayam iti libre alanot ti kamutay. Wine, iso nga agimula ta mamay iti bangkag da. Kamuti lang dayta. Asino mo ngay ti gumatang? Ay, just kikaki di mo Tuyang.
Siyempre, adda gumatang ah. Ah, Di mo lalaangan ti kamutay. Tado ti nagbiag iti kamutay. ah, Agsusugal kayo met kano nga agkukumare. Ah? Anya, sino tinagkunakan ka? Ni kadikwaraw? Saan? Ni pare ba dong tinangibaga kanyak? Ay saan apod no day ta, Inteng? Anya saan? Kat no insugal kano ni Marito yang ti kwarta na? Isu siguro lang ti makisugsugal Na, kahit mo asawan, saan kayo akaraman ka ni kagawad kwanang? Ay saan? Ah. Ibaga nakit din nga agsusugal kami kada marituyang. Sapay lako ba? Tagsasaw ka itipod na. Maray, pudno ka di nga danapanan ni Kapitan. Awan ita dito'y ni Inteng. Mabalin tayo ti agsusugal manan. Ay na, sapay awan kwartak, ita ko kumaray. Ano kayat mo? Pautangan ka pa ilang iti kwarta, marituyang. Ay, winmat nga agpaisaw, marituyang. Ay, alaman nga rod, marikwanang. Bayadak to, no adda kwarta. Sige, pautangan ka. Tapno makapagsusugal tayo manen ita. Agyaman nak marikwanang. Mala, pautangan nak nga rod iti 300. Mabiit laang. Adtoy. May isa, dua, talo. Talo gasto ta pisos data. Paliiwan nyo man no sa dino ti pagsusugalan da Marito yan. Ha? Amuyo ti may papaniti pa nagsusugal dangkail. May bimulod ni pare ba dong kanyak iti bagas? Kuna na nga insugal ni Marito yang ti kwartada. Anya? Kaya no ije ka no tirsina ni kagawad kwanang. Ije ka no ti pagsusugalan da. Na, awan da ba? Imalis da siguro ang kail. Na Bayan yaw, tapali iwan mi ida na imbagang kail. no makita yaw. Ibagayo kanyak adagos. Arigla daw ang kail. Waraw, gatangaman da ito'y lakok abagas. Anya? Awan nga min kwartak. Pangaasim ko ma at tagatangam mo. Amang ano day tamo tay binulod ni tata ba dong kinianggal ka? Ha? Ila ko yaw, tapno at dalang pagsugal yaw. Ay, ipulong ka yaw. Anya! Maray, gatangaman da ito'y lakok abagas. Ay masurunak lang iti day jakwaraw. Ipulong na kanaw. Anya? Si kanti manggatang maray. Uray 50 ti may sa kilaw. Ay, katuan amokot nga awan kwartam. Pagpuunak iti sugal. Di mo pa imot nabayadan kanyak di 300 nga inutang mo. Minton kwanton maray. Pangasay, awan pagsugal ko ita. Ala, maawatan ka, maray. Makumiko mga agmula iti kamuti ipang kagta. Awanan ti bagas ta. Bagas manan ti bagbagam. Kasanaw kin na ibos mo't tinadagos ti binulot ko kang parinting a bagas. Ha? No kasta, inibos mo amin nga inloto akinnan. Ha? Ay, kwa. Apay, anya ti pagkitkitam kanya, rawang. Apay nga ron na ibos sa dagos nga iti bagas ta. Ha? Ay ingagdis kita rin iti bagas. Aon may sangtan. Gumatang ka manan iti bagas ti kamutay, marikwanang. Kamuti mo't nga agpaiso dagita. Nangalaam ngay. Ay di mong damagan pa, no sa dino tinangalaak, maray. Gumatang kaan. Sige man nga ron, maray. Gatangak amin ang dayta. Sa nga 10 kilo amin day tao'y maray. Nabayag, ajak nakaraman iti nalungta abagas ti kamutay. Ay nahimas day tamaray. Madlaw ko nga rod kat kasta. Ay ngam, kaslamot na ganos. Sana balay, tinaskan. Makaraman ka iti kamutay. Sige, ilakok tumot ng tidat duma. Tanarigat no ka nagkaamay. Sige, oray dito o nagtitersi, nakangagsusugal tayaw. Maray.
Sana balay, magrikupak ita nga aldaw ti Domingo. Nasaysayatan ti kasta, Marikuanang. Mala, irwar kon ti bingo cards tamang rugi tayon ko kumare. Sige, kukumare. Di kay agdanag, taawan ni inting ita nga umay. Napanandaya. Ay, ada na panandakan ni Kwarog, Marikuanang. Isa agun daway tayo ita. Wen nagmayat to, pay dahito yung apagliw-liwan tayo. Nakarikap ngagpaiso ti Teresina. Ngam adamot mangmangag iti unag akaslagay ayam iti binggaw. Unan niya. Ay, sabalin sa muter aramidan dan. Anya nga ti aramidan tangkail. Ay. Tuktok ti Teresina. Tamang lukat ni kagawad ko na. Matong palang kail. Kagawad ko anang. Namumingad na kayo di taunag. Ilukat mo kumatitiresinam, kagawad. Kagawad ko anang. Ni Kwarog. Ay, kasano tayo itan, kukumaray. Sige, ilukatamon ni Kwarog, Marikuanang. Kasano ngay nung makita na kayo dito, eh. Ay, aglimang tatiti unig maribanang kartingam. Sige, Maritoyang, aglimang ta iti sirok ti kaman ni Marikuanang. Tapno saan data makita ni Kwarog. Kagawad. Ay, umayon! Aguray ka laang dita! Anya ti aramidan niya di taunag Marikuanang. Ako kapitan. Di kayo makapaglibakan, kagawad. Nangagmitay nga agaayam kayo iti binggaw. Sa dino ti ayan ni Banang ka ni Marituyang. Ako awan da ditoy. Wen, awan da ditoy. Di kaglibakan, kagawad. At da dito'y dananatuyang kan antibanang. Mumi da ita. Ay, rumwar kayo dita, Marituyang! Banang! Oh, kita ma. At da sapatos dita sa ngutiri daw yung kagawad. Iso adi kayo makapaglibak kada kami kini ang kalinteng. Mabigbig ko na gito yung kamuti Kamutik na kita, uy. Anya? Ginatang ko ka ni Marituyang dagita. Ay, pakawanan na ko araw. Siyak tinagtakaw ka dagiti bagas ti mula makamutay. Awan ngamin kwartak apagsugal ka. Makita yun na itaabunga ti panagsusugal yaw. Ay, sorry, kapitan. Nailaw anak laang. Ay, masapul ang maamuan ni pare badong day tayo. Anya? Gaputajak ginatang tilaklako yung kanya kabagas iday. Tinakaw yun ti kamutay. Ay, nagalasan ti aramid mo nanatuyang. Ay. Kitsi kamat, Banang. Asawa na ka ti kapitan. Inayon mo ti bagay, ngagsugan. Ay, sorry, intay. Ay, awan ti agas ti suri. Agbalbaliw kayo. Huston ba dong? Huston ka siya na kumain. Mangibabain ka. Agasam dahi tang aramid mo ngay. Pakawanan na kadain. Santo na maulit pa. Gapo iti dahi ta binggaw. Masorosorom tagtakaw ka nagilako iti inutang ta bagas. Kapnulagan na pagbinggaw. Badaw. Mutoy man dahi ta binggaw. Tagtadak iti napinaw. Ayawanan ti binggo tayo kukumaray. Pinuuranan ni Badaw. Kasta. Ay, kasta unay at tigirgir ko. Unak nuuray sakit puuran na. Ay, unay. Ay, isuan na didigra akon kukumaray. Kun indarum nakpay ni Kwaraw. Ay, ladingit at tinapasamak ko kumaray. Kunak nga men no awanan da inting kan Kwarog iti daydi nga aldaw. Palpaliiwan da tayo matgayam. Anyat kayat mo, Kwarog. Multaan ta ni Marituyang, no? Saan ko napagmultahan ng kail? Basta kari adinan ulitin ti inaramid na. Anyat makuna Marituyang. Ay, agyaman na Kwaraw. Wan, ikarik.
Saan tun maulitin aramid ka kwaraw? Kain pa nga asiyo ta isardeng yung man ti bingo-bingaw. Ay si kamari isardeng mo. Uray dagiti kukumarim. Wen, Kapitan, nagsasaritaan min dayta. Talaga nga isardeng min ti agsugal. Imbes nga bingo-bingo kay dita. Ingkay ket agmula iti kamuti tapno adda apitin nyo. Ay nanatoyang nanabanang kan kagawad puanang. Awan masaya at apagbanagan nyo ngamin iti panagsugsugal nyo. Pudno tinakuna ni Kapitan. Agmula kayo kit di tapno adda apitan nyo. Ala sigay! Dedan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesha Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.